ijambo ry'Imana twavuze kuko tuganira ku byerekeye igitondo. Ijambo igitondo ni ijambo ryumvikana, rikunze gukoreshwa mu gihe bukeye, umuntu abyutse, umuntu akangutse. Abahanga mu byanditswe igitondo bakigereranya n'agakiza cyangwa se n'ubugingo. Ijoro naryo bakarigereranya n'umubabaro n'ibyago n'agahinda. Muri iki cyumweru rero tugiye kuganira ku byerekeye igitondo. Turasoma ijambo ry'Imana hariya muri Zaburi ibice 5 umurongo wa 4. Iryo jambo tugiye kuganira. Haravuga ngo Uwiteka mu gitondo uzaza wumva ijwi ryanje. Mu gitondo nzaza nerekeza gusenga kwanje kuri wewe, mbe maso ntegereje. Aya magambo ko ari 3 niyo tugiye kuganira muri kino gitondo. Dawidi aravuga ngo mu gitondo uzaza wumva ijwi ryanje. Mu gitondo ni isaha y'Imana yo gutega amatwi, ikumva abayitakira, ikumva abayitabaza. Yagiye ibikorera kenshi, ibikorera benshi, bayitabaje, Imana irabatabara. Iyo turebye mu gitabo cy'Itangiriro dusanga 16 n'umurongo wa 11, dusanga yarumvishe umumama witwaga Hagari. Yaranguze nyirabuja, agenda atazi yaja, ariko ageze mu nzira atakira Imana. Imana yumva ijwi rye, iramubwira ngo humura, iyo ndutwi tuzabyara umwana w'umuhungu uzomwita Ishimayeli, bisobanurwa ngo Imana irumva. Imana yacu ni Imana izayumva. Dawidi aravuga ngo mu gitondo uzaza wumva ijwi ryanje. Ijwi ryacu rikwiye kwerekera ku Mana. Hari undi munsi yumviye Mose arimo ataka kubw'ubwoko bw'Abisirayeli bari mu gihugu cy'Egiputa. Imana iramubwira ngo numvishe gusenga kwawe, kandi mbonye ko wabara ku bwoko bwanje, kandi ubwoko bwanje bitewe nuko mbaze reka manuke mbatabara. Dawidi aravuga ngo mu gitondo uzaza wumva ijwi ryanje. Mu gitondo ni isaha yo kwerekeza gusenga kwacu ku Mana, kubera ko Imana ibi yiteguye kumva. Jambo rya kabiri yavuze ngo mu gitondo nzaza nerekeza gusenga kwanje kuri wowe. Mu gitondo ni isaha yo kwerekeza gusenga kwacu ku Mana, ni isaha yo kwerekeza amasengesho yacu ku Mana, kuko Dawidi yavuze ngo ninkanguka uzaza wumva ijwi ryanje, ninkanguka nzaza nifuza kureba mu maso hawe. Mu gitondo ni isaha yacu yo kwerekeza gusenga kwacu ku Mana, Imana nayo igategera. Turebye mu maso y'Imana, uwabonaga mu maso y'Imana yabaga ahiriwe, yabaga ari amahirwe, yabaga ari umuntu ufite igikundiro, yabaga ari umuntu wubashwe. Ko niko byari bimeze mu gihe cya kera, no muri iki gihe niko bimeze. Ugiriwe amahirwe yo kubona mu maso y'Imana cyangwa se mu maso y'umwami, abahiriwe. Dawidi aravuga ngo mu gitondo nzaza nerekeza gusenga kwanje kuri wowe. Mu gitondo ni isaha yo kwerekeza gusenga kwacu ku Mana. Nta handi gusenga kwacu tugomba kukwerekeza ku Mana. Ijambo rya 3 yavuze ngo mu gitondo nzaza mba maso ntegereje. Ni isaha yacu yo gutegereza ibyo twatakiye Imana, kuko dusomye hariya muri Habakuki ibice 2, Habakuki ibice 2 n'umurongo wa 1. Tuharebe Habakuki ibice 2 umurongo wa 1. Habakuki aravuga aya magambo ngo nzahagara hejuru umunara wanje aho ndindira, kandi ndangaguza amaso ndeba aho uri, numve icyo umbwira n'icyo uzansubiza kuco nagutakiye. Habakuki aravuga ngo nzahagarara ku munara wanje aho ndindira. Mu gitondo ni isaha yacu yo guhagarara ku munara wacu, aho turindira, aho dutuye, aho tuba, kugira ngo twumve icyo Imana ivuga. Mu gitondo ni isaha y'Imana yo gutabara, yo gutega amatwi ikumva. Mu gitondo ni isaha yo kwerekeza gusenga kwacu ku Mana.
nyuma yaho tugategereza ibisubizo bituruka ku Mana. Imana iba yiteguye kumva kandi iba yiteguye gutabara, kuko iyo saha niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo mu gitondo nzaza nerekeza, uzaza wumva ijwi ryanje, mu gitondo nzaza nerekeza gusenga kwanje kuri wowe, mu gitondo nzaza mba amaso ntegereje. Niyo Habakuki yavuze ngo mu gitondo ni isaha yo guhagarara ku munara wacu tukabwira Imana, Imana nayo igatega amatwi ikadusubiza ku byo tuyitakiye. Muri make, muri kino gitondo Imana ibagiriye neza, Imana ibahe umugisha, Imana ibane namwe mu mirimo mukora yose y'uno munsi, ntibagote impande zose kandi babere ibisubizo muri zose. Muri make, Imana ibagiriye neza, Imana ibahe umugisha. Murakoze.